government no short or the man no ase honom enipa se no de employ omo what on my NDC for was on wabejina life na oye osungu nkrofo so Mr. Right everything I can dedicate bia on there I'm saying the truth as me no na de na o kan ye lie we twa trochi we bia na nkrofo na sua no hwe said ne akwa we see Foster se hwan etimi obi wahu je say omo yese papa no mudi na chi omo camera ye de camera si omo hu bi da eti enya de camera si omo na omo da ni nkurasefo ade bia nya yese ne wo se nanado amieku nanado ne ba omia antimi ansi factory ba kokora we wo so MPP ni o ai ni interview bi na kwofo twetwa bo no se nanado mo ba ye omo ansi factory ba kokora no mo improve obi meanwhile muso so amosi mudi papa ya chi nyase wasisi companies ni nyam mu nyina so mote app isu sesesika enti ma challenge o mo 3 good years obi antimi ansame o mese o mo kasama ni nyina no obi nipa ba ko penkyere me se ono de wo ye adwuma wo de company ho no obi nkyere me se wo ye adwuma papa o company anytime bia wo bie company wa fa nipa 7000 pa bo mo se ya fa nipa isu mo so mo ya jobless. Enti se obetra bonten aka se obi grassroots ni ko hwe adwuma ya se ai na onfa certificate na on me pacho the voice yeah me meti we me ni any qualification obetimi di maye ayi CID boss debut me ankasa meti we me ni qualification bia obeda di me ni certificate obeda di maye CEO enuti aya Kennedy wo kasa won dwene ho kakra me hu obi a okope liberal work ni aka cha se won fa certificate brother nemum okope liberal work kra be busa o CV abroche nyanti wotra US no no wo fill forms akope adwa ye musa CV adena ye utu futuro gu nkrofo ni sa na wakotra grant interview say na party no the over country na party no I always the terms is only one term that always use. I will say the truth. I will say the truth. It's the truth that they don't like. Why not? What I want like it truth. You can't correct one when you know when you won't pen no correct. Also, I sound so open. No, why incited the party youth against the party and almost free party no more. And no move from NDC. I didn't tell because we incite you against the party leaders. As me one, walk or contract, and my uncle Lady Mahmoud Baumiaho. Say, every year piano, so bet Mama $500 million. Yeah, over step down. Was a pretty ya or castle won't to me one. And I buy a memo showdown or more bravo $800 million. Meanwhile, now we went for $3 million. Now we incite party no against the party. Na se ekoto aba na nipa nya 41 kra no na mo sa atem platform se ka so nya 38 na ewiase voice me ni wu twansuo ye twa afrawo nsuo no na ye twa wo ye twa no ekono ata na ehye wo no me maso ano na macheche di aboduam na me gali nsuo na me kompacha wo beda akọ wo beda mu na yi enti wo wa meme ne wonam no a wo ye within no wan kasa wasabotage me atime atua losing bonus e dia man crofos ye nto abantia me na wasasa pretend say ai nipa no wa lusu na ni krom anto ama no me ba cho ba wo mi krom MP fo nyina wini wa yi ho boko ho ba wo mi wo mfiri ho na boko omo eye intermalages omo malage omo ye busua enti anu na Kennedy woni mo bia wo so be president sua history ne sua politics because one mafia in politics ama aka wo ntimi nu enye writing do mama akopa na chewo no a akopa na message akopa na chewo na jama se na akopa oboa eye hu woni se won be che watum because we yire kwaje contract street light contract wanya bob na okotoba na fake woye pipi nti akaya no tum wonim se wo maba no mbechew wo mu rezi alarm no ena hu ye na akobu nkotodwe ena usika so sa wom
obi a wo watima kwaje contract ananke ye de be ma obi ama ne de aboa grassroots no wo kwaje ma wo yire kwa enne voice ma menka na memfansi Kennedy wo kasa hwesoro hwefom kwa brapo achi ya wo wuye yo wuye wo firi krom ye family me father mo family papa ni wuye no wo ko gira ye nase na wo tweda ehye kunafo ene nyankama ebo se wo Canada Japan wo be hwe ne ma no amommo nya PhD university yo be hwie ayo omo masters me pa chawo mu saka Japan se ne yire no kwababo ache yire no afre na mana fada abusu opani afre na mana fada obi amfe ne Canada fada nkwa no mo kapre eso ko gyan ko dwa wo ene obi ti abonte a odi ye campaign say Canada koye hwe na ona kwabra kwache enkura no ono kura na ebom eso abusu ne fre wa wo mfa ade na odwa wanum sa me say me di manusie no me sremo mentimi kasabra benya campaign Alhaji Mahmoud Bawumia say wiase nyina ba bia medubia meka e wiase nyina omo aye first test e de Ghana fo aka wiase nyina omo agime ho say omo sa be yes asobe no eye next year omo the results beba but omo time because of MPP ye koye nti we coordinator we grassroots tie me ye pa ye be ye political parties e wo wiase a omo agimie enu nti ba kono do mu kira so ye say Ghana for the future education kwase sa kwaje dokono nti omo de ye kan ho say omo be hwe say ya invite Alhaji Mahmoud Bawumia ama na my solution UK for enko sa crisis ni over 40 years omo hu bita economic crash ene omo face bi eni nti omo pe solution omo invite follow mo ko omo invite Alhaji Mahmoud Bawumia ana party no so ekoyi leader every party no e ba jo mo hwe se wo de bekọ akọkọji asase a obi si wo de ohun asase o de bedua banche ebra wo no wonya agric extension officer ono ankasa so wo so wo ye agric enye yie so ba akọji Bawumia no wato abama no na se dia ye hu ye mesrɛ mo the voice mama yenya adwuma because Bra Champon me fancy what is the pulum crofo pa man crofo a omo switch color Alhaji Mahmoud Bawumia me se no ne crofo na omo atwa ne ho hia no onye reshuffle wo na bi mo pen yi no on tinsi for me da se pa nya me hiro me da se Ekua Chacha, good evening. Ekua Chacha, Linbread, good evening. Kindly unmute yourself, Linbread. Yeah, then I go so. Maybe I'm going to. Oh no. Mukro hono muna why menya. I